ayikho into emnandi nyanga yami ngikhuluma nawe ke manje Mthandazi ngikhuluma nawe Sangoma ngikhuluma nawe nyanga ngikhuluma nawe ayikho into emnandi umuntu mayefika esigodlweni sakho ezohlola aphume ejabulile ezwa kahle ukuthi lento bengiyizelela ekhaya ngiyitholile noma bengihambele yona bafowethu asiyekeni ukugesa ake kuhlolwe mawukuthi kahle kahle uyahluleka ukuthi mhlambe umoya wakho uba mncane woza kithi phela sikunike lento ujabule na ube right ngoba ekugcineni bafowethu mina njengami unqusha mina don't blame ukuthi umuntu uhlola ngane ngabe izizwe ngabe amajaji ngabe isipoko ngabe yini as long as umuntu mayefikile wafike wajabula noma wagezeke emoyeni leyo nto kimi isuka ibalekile so engakusho bafowethu yabona nje mina njengoba ngithi baba papa isipoko sendaba bajese intombi bathi isipoko sebhunu mangabe uyayifisa lento woza la ekhaya sizokwenzela ngiseyinhlelweni ngisancenge emsamo ngoba phela fanele sibe sincenge ukuthi ngeke laba bantu ngibakhulumise live nibezwe bekhuluma masikhuluma ngokuthi into yokuhlola ikhona futhi iyaphila futhi iyasebenza nganza kwethu angazi ngabala ngithini ake singene nje odabeni kafishane bafowethu ngiyafisa sike sigayene umuthi siprove labantu ukuthi umuthi sinawo iqiniso lithi asibone uNkulunkulu ngeke futhi abantu sibalaphe bonke bakhona bangebe lapheke bakhona esiyobalapha noma ngabe kuthiwa kunjani sofike nje sibalaphe ngale kokunanaza na kunezinto ofanele siyibhekeke nganza kwethu masizinyanga njengoba sizinyanga silapha nje uyabona asingadlali ngabantu especially mangizongena kulo muntu othiwa wesibhamu athi umuntu kunawo umuntu wesibhamu uyazi ukuthi mawuzoxhaphaza umuntu uthi unomuntu wesibhamu lo muntu naye uza ngeqholo kuwe uzethembile kuwe ukuthi hayi noma kanjani lenyanga izokunika or Sangoma umthandazo umuntu wesibhamu mayiseqedile bese yaphuma ehambe eqholosha ukuthi lo muntu ukhona emtimbeni wami uyaphila emtimbeni wami thola ukuthi wena lento azomfaka yona yikho bese ke kwehlakala something seniyaxabana ke mhlambe nabantu bakubo ade bazi ukuthi uhamba kuwe so bafutha silapheni abantu ngeqiniso singajahi ukuthi sidle imali zabantu ake silapheni abantu ngeqiniso bafowethu lo msebenzi wokhokho bethu lo msebenzi wobomkhulu bethu basinika ngokusethemba kuyisifiso sami ukuthi sibaphilisa abantu ngeqiniso singajahi imali kodwa abalashwa abantu angisho abantu bengabhadari mabefika egodleni ababhadari kodwa ukhona umuntu ombona ukuthi ufika lo muntu uxayekile ngempela akazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani lo muntu loyo ngoba akazile kuwe uzedlozini la lapho ekhakini uzobuya lo muntu ezobonga ngelinye ilanga umuntu angaxoshwa mayisefikile esigodlweni lokho okuncane asuke kuphethe uyakushiya ngoba lo muntu akalandanga uwe ulandwe yidlozi lakho so ibalulekile ke lento yokuthi understand idlozi bafowethu ongidlula zonke izinto emhlabeni ngithi kubantu ayikho into emnandi ukulalela idlozi lakho ongidlula abanye abantu ngoba abanye abantu bazokulahlekisa kodwa idlozi lakho alisoze likulahlekise bafowethu impande yomuthi ikhona umuthi uyagaywa zikhona izinyanga esigaya nazo ezinye engagayi nami engazazi ezigayayo ake sibuyise isithunzi sobunyanga kodwa abanye abantu nginokubeza bethu umnyanga afile ngithi mina angeke bufe bese khona onqusha ngeke bufe zisekhona ezinye inyanga abukeze ukufa umnyanga ngiyabeza labathi umnyanga file cha ke sekhona abukeze ukufa ngoba simele khona lokho ukuthi kuthiwe angeke angithi sikhona thina sizokwazi ukumelana nayo yonke into esikuyikhona emhlabeni you understand so ngiyafisa bantu bakithi buyelane ezinyangeni buyelani esintwini senu zisekhona inyanga zeqiniso zisekhona inyanga eziphilisa ngokweqiniso asingadlali abanye abantu bekhuluma konke lokho nalokho empilweni ukuze uphumelele fanele ukundlule kuhlukumezekeni fanele ukuhlupheke fanele ukuhlushwe ukuze ufike empumelelweni noma ungabuza abantu asebephumelele namhlanje igudla namhlanje bazokutshela ukuthi yesaqala sashizila nathi nala kithi ebunyangeni uqala undlule kwezinye izinto ukudliwe ezinyanga ezinye uyinyanga nawe kodwa angakushintsha